Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, туугандар. Сиздерге мебель бааларыны туугандар, мебелди сурагандар аябай көп болду. Видеону башынан айтайм. Видеону калтырбай, ар бир секундуну шашпай көрүңүздөр туугандар. Туугандар, видеобузга алдынан лайк кнопкаңызды аябай басып өтүп кетиңиздер. Каналга катталбагандар каналыбызга катталып койсоңор, ушундай сонун так маалыматтарды биринчилерден көрүп аласыңар. Аябай жакшы. Купелерге 2 жылга чейин гарантия беребиз. Эшиктеринин, роликтеринин жүрүшүнө биягы женский. Буларды баасы 85 миң сом. Bu тоже bunun kupeligi var. Eşik türlü dese eşik türlüğü hem var. Bu da o şöyle eşik türlüğü hem var değil mi adıyla? Bunun belek var. Misal 100 ming so'mlik mebel alsak, kartinkalardan koş veririz. 200 minglik mebel alsa, çoğunra kartinkalardan koş veririz. 70 ming so'm. 70 ming no. 70 ming so'm, troyka alsanız. Nебесный голубой цвет ekan ha bu. Qaysi jerki производствоsi bu? Bishkek. Bu Bishkekniki? Anam stolu stiklanlı 3D stol içinde komplekte ketadi. Bu komplektda bo'ladi, stol, ha? 3D stol tug'anlar. Toza Rossiya. Toza Rossiya, buniki 65, ha? Bu O'zbekiston. Yo'q, bu ham shu. Ha, bu ham Rossiya? Ha, bu 65 ming so'm Rossiya ekan. 60 ming so'm. 60 ming so'm. Ammo bor O'zbekiston hujjat. Xayrılganingizga rahmat. Mayli. Anam bizde sapatlı mebel kerak bo'lsa, qalasa nalichka, qalasa nasiyaga Bölüp alıp ketse bo'ladi. Dostavka uстановкасы içinde. Eldi qiynabeymiz. El son var. Rossiyada turib, boshqa yerda turib, bizga son ko'tarib, suratdan tanlab adresni bersa, biz olib borib qo'yib beramiz. Yaxshi endi buna tug'anlar hozirgi uchurda buna Qirg'izistonning o'zi jetishi turadi, o'ngushi shunday zamonbop bo'lib, internet orqali savdo qilishga shunday ishkerlarimiz Xudoga shukr bor. Jardan berip, қолдан келгенче шунча чоң ассортиментте бул Кыргызстан жалгатка алып келип кармап турушам оңой эмес. Мындай рассрочка бөлүп алам десе өзү келиш керек да, баары документ алып. Чоо, документиңизди алып келесиз. Кудай алаша ушу баладан бөлүп алышка любой мебелин тандап, мына сезон башталып калтырып коюн, э? Сиздер видеобузга лайк кнопканы басып, шу Азбек ака өзгө бемал чалып, Даниярдан көрдүм деп қалаған мебеліңерді иншалла тандап, қаласаңар нақ пулға алғыла, қаласаңар бөліп берішке алып иншалла. Нәсіп қылсын, мен маға еме шундай жақшы маалымат тап бергенімде лайкты басып, каналымды катталып қойсаңар жетет, ақша сұрабайым.